Jırlıyım ele suzıp Muңluk güler bilen tezip Kaygımırım gitti uzap Yaşağında uylamayşa Kortu bulsam da mini komanda Jırlap jibereme sobanda Üzmi köngülüm bu zamanda Jırlamayşa, muңlanmayşa İske düşe elleniler Minim halimini bilmiler Ene jüler jırlıydiler Nik eyteler uylamayşa Ene jüler jırlıydiler Nik eyteler uylamayşa Yaşağında bilmisiz de Yok uylarsız elisiz de Dünya basar tezigizge Şulay yürsen uylamayşa Elisizge barda yaxşı Dünya yüzü bigirek yaktı Yoğul mene biktis taptı Şulay yürsen uylamayşa Min de şulay yürgen idim Siz kurgen idim Elleniler bilgen idim Tüzmi köngülüm muңlanmayşa Elleniler bilgen idim Tüzmi köngülüm muңlanmayşa Azizlerinde kilde söz başı, Tanlaysız ağzı ben göz yaşı. Bir vasiyet söylemek şey bulamın, Ol vasiyet iş budur tutuklağın. Her kim ana tanlasa tutar ise, ol kişiden her zaman hoşboy ise, Kılır Allah ol kişiye rahmetin, Mevlidin nebiyin kılsa hürmetin. Tanlağanlar hem tabar fazailen, Okurulsan sabın şemailen, Ruhını şat edelim salat ile, Ehl-i beyt barşa eshabler ile. Doğadağı günlerini hürmet eden, Dınlar ol kısasına ihlas ilen. Ey Muhammed Mustafa sen ey Resul, Kıl şefaat bizlere yevmen nazul. Ey Muhammed Mustafa sen ey Resul, Kıl şefaat bizlere yevmen nazul. Sahnege bizning tanılan hazretimizni Mahmud hazretini çakırabız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihil kerim ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bütün alemni, bütün nerseni, küzge kurungan hem kurunmagan bütün can iyelerini, cansız barlıklarını yoktan bar etken, hem biz kişilerini kişi ittirip yaratkan, kişi bulu nimetin, istinligin bizge nasip etken, hem kişi bulu bilen birge ele, Muhammed ümmetinden bulurga nasip etken, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dip eytuşilerden bulurga nasip etken, Allah Teala'ga iksiz şiksiz rahmetlerimiz, maktavlarımız, şükranalarımız bulsun. Hem şulay şu dünyalarga, dünya mektebine, dünya medresesine sıngı ruhi istaz bulup gelgen, bütün kişilik dünyasına, iman yolun, İslam yolun, başka türlü aytkanda baxit yolun iretip körsetip kaldırgan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge de selamlarımız, dualarımız erişsin. Hem şulay şu mevlid kişilerine, mübarek kişilerge kili geli, Resulümüzge bağışlanan salavatlarını tınlap, şifalanı geli, imanımızını arttırı geli dip, şuşundi izgi niyetler bilen kelgen hürmetli din kardeşler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Allah Teala şu selam sözündeki selametlikni, tınışlıkni, Allah'ın rahmetin, bereketin hammeleri bizge nasip etsin. Hürmetli din kardeşlerim,
Әлбәттә, Muhammed peygamber turunda күпме генә сөйләсәк тә, анарга күпме генә мөнәҗәтләр әйтсәк тә, ул сүзләр бетә торган түгел. Bir гарәп шагыйре әйтә, Muhammed ismuhu kamisk. Muhammed aleyhisselamның исме bir хушбуй кебек. Күпме генә сөйләсәң дә, күпме генә аның сүзләрен кабатласаң да, күпме генә аның тормышыннан матур үрнәкләр китерсәң дә, күңелләр, җаннар туя торган түгел. Һаман тыңлыйсы килә, һаман ишетәсе килә, аңа салават әйтәсе килә. Шуннан да ул бийек шәхес иде. Аның бийеклеге турында, аның шын теге пәйгамбәр булуы турында бүгенге көндә белүчеләр бик күпләр. Һәм көннән-көн аның пәйгамбәрлеген танучы, аны пәйгамбәр иттереп кабул итүче кешеләрнең сафлары күбәя. Җир йөзендә мин уйлыйм, бүгенге көндә Мөхәммәд дигән исем яңгыраганда бу шәхесне белмәгән кеше юктыр. Ышанганнары да бик күп. Аның пәйгамбәрлеген кабул итмәсәләр дә аның турында барыбер беләләр. Бик теге гыйлемләре, белемнәре булмаган кеше генә белмидер дип уйлыйм. Бик шәхес иде. Ул сабыр иде. Ул Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өметле иде. Башка кешеләрне дә Аллаһның рәхмәтенә өметле итә иде. Кешеләрне пак юлга, саф юлга, иман юлына, бәхет юлына чакыра иде. Һәм артыннан йөрүчеләр эшендә, һәм киләчәктә артыннан йөрәчәк кешеләр эшендә күп дуга кыла иде. Күп дуга кыла иде. Аллаһ Тәгаләдән ялвара иде. Минем артымнан йөрүчеләргә Раббим бәхет бир. Минем артымнан йөрүчеләргә нур бир. Аларның күңелләрен тыныч ит. Малларына бәрәкәт, үзләренә бәхетләр бир дип бик күп дугалар кыла иде. Пәйгамбәребез вафат иткәннән соң, бу фани дөнья белән саубуллашып, мәңгелеккә юл тотканнан соң, Рәсүлебез турында белергә теләгән сахабәләр Пәйгамбәребезнең хатыны Гаиша янына киләләр иде һәм әйтәләр иде: "Я Гаиша, син Рәсүлулла белән, Аллаһның илчесе белән иң күп аралашып яшәгән кешесең. Ул ниндирәк иде? Безгә сөйлә аның турында. Ничегрәк утыра иде, ничегрәк тора иде, ничек ашый иде, ашаганнан соң ничек үзенең ашап бетерүен нинди дугалар белән бетерә иде? Сөйлә аның турында. Без аның турында ишетергә телибез" дип әйтәләр иде. Гаиша анабыз мондый сорау белән килүчеләргә әйтә иде: "Сез Коръән укымыйсызмы әллә? Сез Коръән укымыйсызмы әллә?" Укыйбыз. Аның алай булгач белегез, аның ичке дөньясы, аның тышкы дөньясы Коръән иде. Ул тере Коръән иде. Ул Коръәнне сөйли иде. Ул Коръәнне аңлата иде. Ул Коръән белән җанлана иде. Башкаларны җанландыра иде. Ул Коръән, тере Коръән иде башка төрле әйткәндә. Әйе, Рәсүлебез безнең өчен бөтен яктан үрнәк иде. Һәм мәрхәмәтләрнең иң мәрхәмәтлесе иде. Аллаһ Тәгалә үзенең пәйгамбәре турында Коръән Кәримдә әйтә: "Вәләу кунта фаззан гализал калби лам фадду мин хавлик". Эй пәйгамбәрем Мөхәммәд, эй пәйгамбәрем Мөхәммәд, әгәр дә син каты күңелле булса идең, әгәр дә син кешеләргә каты бәрелсә идең, синең яныңнан качкан булырлар иде. Синең сүзеңне тыңламаган булырлар иде. Менә шушы аят белән аның турында Аллаһ Тәгалә бик күп нәрсә әйтә. Ул мәрхәмәтле иде. Ул bütün ümmet için, bütün халыклар için күп дуга кыла иде. Көннәрнең бер көнендә Гумар сөйлименә. Гумар пәйгамбәребезнең иң якын шәкертләреннән берсе. Мин иртәнге намазга Рәсүлулла белән мәчеткә барыр өчен аның йортына килдем. Ишекне шакыдым. Аның хатыны Гаиша ишекне ачты. Сәлам бирдем. Сәламыма сәлам белән кайтарды. Рәсүлулла янга килдем, мөмкинме киргә дип рөхсәт сорадым. Гаиша анабыз әйтте: "Әйе, кир, әмма ләкин ул бүлмәдә кичә төннән бирле сәҗдәдә башын күтәрмәгән. Ни өчендер моңсызлана, ни өчендер кайгыра, дуга кыла" дип әйтте. Мин бүлмәгә кирдем. Рәсүлулла, Аллаһның илчесе, Аллаһның сөйеклесе шуннан да сәҗдә хәлендә иде. Сәҗдә янында баш тирәсе юп-юш иде. Аның бу хәлен күреп мин юладым ди Гумар әйтә. Башын сәҗдәдән күтәргәннән соң күзләре кызарган иде юлый-юлый. "Я Расулалла" дидем. "Эй Аллаһның илчесе, нигә бу кадәр күз яшь? Никадәр бу кадәр үзеңне бөтерәсең? Ни өчен янасың?" Рәсүлебез Мөхәммәд алейһиссалам: "Өммәтем өчен кайгырам. Кыямәт көнендә күп фитнәләр булачак. Адәм балалары
bızıklıkka köngül bireşekler, izgilikni tanımayacaklar, izgilikni kabul etmeyecekler. Ümmetim için dua kılam, ümmetim için göz yaş tügem, deyip Ömer'e cevap bergen idi. Eyi, bizler için, ümmeti için ol küp yaş tüktü. Bir kıska hadisini okup sözümünü tamamlamakçı bulam. Musa aleyhisselam, Musa peygamber, barıgızga da malum. Musa peygamber 40 gün Tur tağında kaldı. Tur tağında Allah Teala bu ılı peygamberge Tevrat kitabını verdi. Musa aleyhisselam Tevrat kitabını alıp kayıttı. Küpmedir okugandan soň, irengenden soň Allah Teala'ya yalvargan iken Musa aleyhisselam. Bilesiz mi diye sözler bilen? Ey Rabbim, şuşa Tevrat'ını okup gördüm. Kileşekte bir halık kileşek, bir halık bulaşak, bir ümmet bulaşak. Alar paklıkka, şistalıkka küp ihtibar bireşekler. Tenlerinin şistalıklarına, kiyimlerinin şistalıklarına, tillerinin, süzlerinin şistalıklarına, fikirlerinin şistalıklarına küp ehemmiyet bireşekler. Ey Rabbim, şuşa ümmetini benim ümmetim kılsana. Allah Teala aytdı, yok ey Musa, ol Muhammed ümmeti, alar sinnensin kileşekler dedi. Musa aleyhisselam aytdı, ey Rabbim, min Tevrat'ını okup bilen bir ümmet kileşek iken, alarga şunday bir istinlik birileşek, alar bir izgilik işlerge tileseler, izgilikni işlemi kalsalar da, alarga bir ecir yazılır, bir nur birilir, bir derece birilir alarga. Eğer de izgilikke niyetlenip izgilikni işleseler, ondan alıp 70'e kadar alarga nur birilir, derece birilir, savab birilir. Bu, eğer de günah işlerge niyetlenip, günahtan tıyılıp kalsalar, alarga bunun için bir eciri birilir. Eğer de işleseler bir günahını, alarının gamel defterlerine bir günah yazılır. Bu halıkını, bu ümmetini benim ümmetim kılsana ya Rabbi dedi. Allah Teala nese dedi? Hum ummetu Muhammed ey Musa. Alar sinnensin kileşekler. Alar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir dedi. Musa Aleyhisselam devam etti. Ey Rabbim Tevrat'ını okup görem. Mında şunday bir ümmet bulaşak. Alar 5 tapkır namaz okup. Neşi gittirip yaprakları kırıgan ağaç. Ekringene jillengende de yaprakların kıygan ağaçlar kibek 5 tapkır namaz okup günahlarından arınırlar. İmanların kuvvetlerler. Canların rizıklandırırlar. Ey Rabbim bu halıkını benim ümmetim kılsana dedi. Allah Teala cevap kaytardı. Ey Musa bu Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir dedi. Musa Aleyhisselam sözün devam etti. Ey Rabbim bir ümmetini kuremminde Tevrat'ta yazılgan şulay deyip alar en azakı bulup kileşekler. Yani kıyamet günü aldığından kileşekler. Ama 70.000 kişi hesapsız ahirette mengilik bahit yurtuna, cennet yurtuna birinci bulup girirler. Bu halıkını benim ümmetim kılsana dedi. Allah Teala etti. Ey Rab, ey Musa. Yok alar Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir dedi. En sonunda Musa Aleyhisselam kulların küterdi. Ey Rabbim dedi. Alay bulsa indi meni Muhammed ümmetinden kıl alay bulgaç dedi. Allah Teala etti. Yok Musa. Seni peygamber ettirip sayladım. Sana Tevrat verdim. Sen üzerinin vazifeni işle. Ey Musa, sana da bir üstünlük verildi. Deyip şu rivayet bitip gitti. Hürmetli din kardeşler, şundan da Resulümüz nişi gittirip siyikli bulgan Allah Teala'ga. Onun ümmeti de siyikli. Onun ümmeti de dereceli. Muhammed Aleyhisselam'ını kabul etken kişiler nek şuşu nurga, nek şuşu dereceye erişeler, elbette iman kitirseler, elbette Resulümüzün sünneti bilen yaşarga tırışsalar, elbette Resulümüzge salavat etseler. Sözümünü bitiren bir nerse bilen, hürmetli din kardeşler, bizge bik ulu bir emir verilgen Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala eyte, ey müminler, inna Allah ve melaiketehu yusalluna alen nebi. Biligiz ey bendeler. Allah Teala üzü Resul Muhammed Aleyhisselam'ga dua eyte, dua okuy. Onun ferişteleri de duasını tapşıralar Muhammed Aleyhisselam'ga. Ey müminler, ey iman kitirüşler, Rabbim Allah diyüşler. Siz de Muhammed Peygamber'ge salavat eytegiz. Salavat eytegiz, dua okuyuz. Mının şifasın, mının nurunu hiç şiksiz sizirsiz deyip Kur'an-ı Kerim'de bir emir verilgen. Resulümüz vakitinde bir sukur kildi Peygamberimiz yanına. Hem ya Resulallah dedi.
Күзім күптен көрмей, пәрделенді. Bir dua okuyup күзіме ірәлі, şifası bulmaz mı iken dedi. Resulümüz aytdı, dua okuyup ürmeyim күзіңе, тәніңе, әмма сиңа bir dua иретем. Bu duanı okusan, күп dereceye erişirsin, күзіңдегі perde gider dedi. Resulümüz aytdı, taharet algan vakitinde, gısıl algan vakitinde, paklangan vakitinde mina salavat ayt. Salavat aytkenden soň Allah'a yalvar, "Ey Rabbim, Muhammed hürmetine, tenime, ağzalarıma şifa bir" dip Allah'dan sıra. Hiç şiksiz gözün açılır dedi. Indi Peygamberimiz ölgen idi. Bu sukr ayta. Şundan da gözlerim açıldı. Gözlerime nur kayıttı. Ham mindi sukrayğınşani kureydim. Ondan da eybetirek kure başladım dedi. Şuna göre hürmetli din kardeşler, Peygamberimizin ümmetinden bulur için onu iman kitiru gerek, onun sünneti bilen yaşarya gerek, hem ona salavat aytıp nurlanırga gerek. Peygamberimizin sigen kişinin yüzünde, gözünde, Peygamber aleyhisselam'ga salavat aytken kişinin yüzünde, gözünde, teninde bir nur bula. Onun teninde şifa bula, onun kalbinde tınışlık bula. Allah Teala hamma bizge de Resulübüzni siyirge, Resulübüzning ümmetinden bulurga, ona salavat aytıp, baxit yolumuzni tağında aşırga, hem dünyada hem ahirette Allah'ın rahmetine erişirge nasip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Büyük zor rahmet bizning imamımızga, hazretimizge, Mahmud hazretke indi inşallah köpkine hazretler çıkıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda bizge söylerler, bizge tanıştırırlar. Endi hazır cemaat bir jır tınlap alayık. Ol jırны bizge bulak ettir Aydar Abdinov.
Siz әлі халқыбыздың сандуғаш жырын іштіңіз. Міне тағын сізге бүләк етесі келген бір жыр бар еді. Ол таң атқанда деп атала. Халық жыры, халық сөзлеріне. Аны Сибиғат Хаким шиғырына да жырлайлар. Ол жырны бұл халық сөзлеріне. Сіздің үшін шушы жырны бүләк етерге болдым. Сөзлері бик матур, сөзлеріне ихтибар етіңіз. Сіздің үшін таң атқанда. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala bizge, her birimizge de bu dünyada yaşayışını verip, şu dünyanın bir başlanıvın, hem kış alıvın, hem şunun ahırdan zayıflanıvın, hem ikinci bir sıfatla köşürüvün birgen. Yani yaz, şulay yok, jey, küz, hem kış degan düşüncelerini bildirtken Allah subhanahu wa ta'ala. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu kişilik dünyasının yaz vakitlerin, yani balalar meselesinde, yaşlar meselesinde bir de ihtibarını alğa koyurga, bir de ihtibarlı bulurga deyip bizge takdim etti. Yani deyişli derecede eğer de siz
Özünüzдің балаларыңызды тәрбиелесеңіз, ол ата-анаға bir vaqtda da yamuk otlары nasip bulmaz. Anarga her vakit ul ata-anaga cennet bulur deb va'da etdi. Endi agar da tarbiyalab baliq bulgancha qadari 2 balani o'stirsan dey, 3 balani o'stirsan dey, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam bir va'zında ul etiyeni cennetke kirmişe kalmaz dey. Eminim 2 balam menim nişik bulur ekan deb bir sahabiye hatun so'rov bergach, sen de cennetli bulursun dey. Agar da balalarını deyişli derecesinde terbiyelep, deyişli derecesinde Allah Teala qo'shgancha o'stirsan ham yo'llab yibersan dey. Endi bizning Iroqdan kelgan qo'noqlarimiz Tatish rayoni Kelash avulundan shunday bir bu yoqlarda dan qozongan deb aytsak da bo'laydi, chunki ulardan boshqa birgina de shara o'tmay Kelash avulundan balalar, qo'noqlar sizning ixtibarınızga taqdim etamiz. Rahim etib qarshi olasiz. Ya Muhammed Mustafa, buldun galemge safa, Üven buldu jafa, ümmet için ah dedin. Allah'ım seni sevdi, Ahmet Habibim dedi, Aşbu alim yok idi, Şul vakitte ah dedi, Ah deyüven her günde, Rahmet buldu her kimge, Nişemine bir tünde, Uttan aldın Mustafa. Sen Allah'ın Habibi, günahlılar tabibi, Gabirlerinin gabidi, Ya Muhammed Mustafa. Abdullah idi adam, Emine idi anam, bizni ümmetinden sana, Ya Muhammed Mustafa. Ata-aнаң вафаты сені ятим қалдырды, көңіліңні алдырды, Я Мұхаммед Мұстафа. Şulay bulsa da sen hamam, atam anam demedi. Ah ve ah ümmetim dedi. Ya Muhammed Mustafa. Seni emin dediler, bari da seni istediler, neslin zorlar idiler, Ya Muhammed Mustafa. Sena buldu din İslam, kitabın buldu Kur'an, bütün alemge sultan, sen Muhammed Mustafa. Eskaplerin bağ buldu, Allah'a ya buldu, kefirlerge ta buldu, sen kilgenle Mustafa. Allah seni şakırdı, yol sana takır dedi, hatta hariç yatır dedi, ayağında Mustafa. Sefer kıldın küknesin, onda gürdün küknesin, başasına hak dimin, aşbularına Mustafa. Allah dost bulsun sana, ümmet kul bulsun sana, şefaat kılsın bizge, Ya Muhammed Mustafa. Dilüğün buldu safa, gitüğün buldu jafa, Galemge tuldu jafa, sen gitkenden Mustafa. Sallallahu aleyke, Ya Muhammed Mustafa. Sallallahu
Hürmetli cemaat, indi az gına bir 10 gına minut yol itib alayıq. Bizning foyamizda halal rizqlar, halal it rizqlari şeyler az gına yol itib kirigiz. Bismillahirrahmanirrahim. Dürtüsünün ismini bilmek vacip, ehli insan sanadılara başık. Abdullah idi Muhammed atası, Abdülmutallib idi hem babası. Haşim idi ol baba üçüncüsü, Abdülmanaf oldu tamam dörtüsü. Sabır itiniz hazır eytem kalganın, beşinçisi idi Kusay babanın. Altıncısının idi ismi Kilab, Murattır yedinçisi bir inkılap. Sekizinci Kabid babalarının, Ullu eydir dokuzuncusu anın. İsmi Galip'tir onuncu babanın, 11'incisi Fihir'dir bil anın. 12'ncisi Malik'tir ismi Şeb, 13'üncüsü Nezir'dir kılmaşeb. 14'üncüsünün ismi Kinanet, ki 15'inçisinindir Huzeyme, ki Mudhikatihtir 16'ncı Bes, ki 17'inçisinin ismi İlyas. Mazar 18'incidir babanın, Nizadır 19'uncudur bil anın. Ma'ad imdi 20'nci babadan, 21 tamam oldu ki Adnan. Allah subhanahu wa ta'ala'nın sözlerini tağın biraz köngülge kirtirişin biz Lağaz bilen Abdurrahman Hazretini çakırarız. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderli konaklar, din kardeşlerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kişilik dünyasının mügallimi, hem is gitkiş ahlak terbiyesisi. Ul edepliliği turunda hem terbiyesi turunda bir hadisinde şulaydı. Eddebeni Rabbi ve ahsene te'dibi. Meni Rabbim özü terbiyeledi, özü edeplendirdi. Çünkü barşabızga da mağlum cemaat, Peygamberimiz yetim bulup üstü, yarlı ailede, bik irte etisiz enisiz kalıp, ul türlü medreselerde, yaki yukarı yurtlarda okumadı. Hatta okup da yazı almadı. Çünkü ul vakittagi şartlar bunarga ruhsat etmeydi. Ama lakin anın kilüvi bizning için rahmet buldu. Bar kişilik dünyası için ul rahmetdi Allah subhanahu wa ta'ala. Hem anın kilüvünün maksatı bir hadisinde şulay ayte, şınlıkta min bar eti kişilerge üstün ahlakını kamilleştirir için jiberildim di. Demek ki ul bizge ahlak iretti. Ul bizni şın kişi derecesine giriştirdi. Özlerinin təglimati bilen, risaleti bilen, sünneti bilen. Kişilik dünyası bir kaçan da sınavsız kalmay. Türlü şırlarda, türlü şirler, problemalar buldu. Açlık, nadanlık, kıllık, suğuş, ahlaksızlık hem başka. Bizning 21. asırımızın en zor probleması benimşe üstün ideal, ahlaki kıymetlerinin bulmağında, yaki gumumen ahlaksızlıkta deyip oylayım. Bunu biz özümüz de göre işite hatta size de alabız. Şul kadar köp türlü bozuklarının bir vakitte buluğu, әлі kişilik tarihi görmegendir mıgayın. Şuşu naçar görünüşler bilen küreşir için mingnep mahsus uyuşmalar, учреждениялар işlep tıra. Ziyalılar, galimler başların vatıp bahas aşalar. Türlü reseptlar takdim iteler. Netice hamanda әлі görünmey. Kim biri ala garantiya? Naq mana şuşu takdim uğay neticege kitireşegin. Hem kişilerini baxit kılaşagın. Yok. Abit okşaş ağır halde kişilik kayşandır bulgan idi.
Караңгы җәһилия чорын гына искә төшерик. 15 гасыр элек Гарәп ярым утрауына хыялларыбызда кайтыйк. Андагы күренгән бозыклыклар бүгенге көндә дә бик актуаль җәмәгать. Аларның кайберәүләрен искә төшерик. Ярылылыктан, хурлыктан куркып, яңа туган кыз балларын тере килеш күмүләре, фахишәлекнең, зинаның киң таралуы, эчүчелекнең ифрат дәрәҗәсенә җитүе, угырлык, загыйф кеше хакын танымау, хатын-кызны түбәнсетеп товар дәрәҗәсенә төшерү, үз ара сугыш, ызгыш, талаш, күп илаһларга табыну, яки бөтенләй Аллага ышанмау, мәдәният, фән гыйлемнәрен бөтенләй булмавы. Булар бөтенесе дә ул чорның күренешләре җәмәгать. Шушы надан халыктан кешелеккә үрнәк булырлык дәрәҗәдә зыялыларны, галимнәрне тәрбияләү нихәтле авыр икәнлеген без аңлыйбыз. Әмма ләкин пәйгамбәребез шундый кешеләрне тәрбияләгән. Һәм бөтен дөнья алар белән таныш. Һәм тарих китапларында аларның исемнәре алтын хәрефләр белән язылган җәмәгать. Бүгенге көндә дә, бу заманда да без алар белән гыйбрәтләнәбез, дәртләнәбез, җанланабыз. Үрнәк алар безнең өчен. Бу вахшилек, котышкыч әхлаксызлыктан алар ничек котыла алдылар соң? Кем аларга чыгыш юлын күрсәтте? Һәм шул юлның ахыр чигенә хәтле үзе йөреп чыкты. Византия мәдәниятеме яки Персияме? Юк, чөнки аларның хәлләре шул ук иде. Ул нурлы юл күрсәтүченең, ул зур галимнең исеме Мухаммад пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям. Тамыр салган, хроник хәлгә әйләнгән ширләрне берәм-берәм давалый башлады ул. Нинди гаҗәеп шәхес. Кем бу якты күңелләр патшасы? Ул Мухаммадул Амин, Аллаһның илчесе һәм изге кулы. Коръән безгә аның миссиясының төп максатларын шулай тафсирлый. Без аларга үзләреннән үк пәйгамбәр сайлап җибәрдек. Ул аларга Аллаһның аят, муҗизаларын укый. Күңелләрен төрле бузыклыклардан чистарта. Коръәнне һәм хикмәтле сүзләрен һәм гомумән алар белмәгән нәрсәләрне өйрәтә. Димәк, ул бөтен кешелек өчен мугаллим, иң шәрәфле махлук булган Адәм баласына лаеклы бер яшәеш, тормыш юлын өйрәтеп күрсәтеп калдырган. Расулыбыз яшәгән мүбарәк чорның җимешләрен бөтен җиргә таралган төрле мәдәниятләрдә без күрә алабыз. Һәм һичшиксез чын мәдәниятне кешелек пәйгамбәребез аркылы өйрәнеп үзенә алган. Һәм бу юнәлештәге бөтен эзләнүләр һәм тырышлыклар аңарга коры иярүдән, яисә аның мирасыннан файдаланудан гына гыйбарәт иде. Дөресен әйткәндә, Аллаһның Расулы чын хакыйкый мәдәният төзүчеседер. Аллаһу Тәгалә барчабызга да шушы мирасыннан тулайым файдаланырга, күңелләребезне сафландырырга һәм тирә-юньгә дә нур чәчергә насыйп итсә иде. Амин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.